Muna şeriye gitti de aldı da şunda var. Bağılgan da bu. 145 mingge alıp turgan tuğanlar. 140 şeriye de kuttu şunçalık var. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görücüler. Universal Bazar YouTube kanalımızın katılımcıları. Eğer sizler bizning kanalda birinchilerden bolup жатқан bolsаңыздар, көрүп жатқан болсаңыздар, kanalga подписаться кнопкасын басууну унутпаңыздар. Эгер классик комментарий жазган болсаңыздар, каналдын активдүүлүгүн сиздер да колдогон болосуздар. Биз бүгүнкү чыгарылышта, азыркы чыгарылышта Нокат борбордук мал базарына кирип сатылган жана ошондой эле алынган реалдуу бааларды сиздерге көрсөтүп берүүнү баштаймын. Ага чейин сиздерге сатууга коюп жаткан таза кандуу кисар токтулар булар бардыгы 2 тиштер. Сатууга коюлуп жатат туугандар. Адрес Нокатта. Эгер кызыккан болсоңуздар, экран бетинде калтырылган телефон номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Биз сиздерге ушул толугу менен көрсөтүп берүүнүн аракетиндебиз. Биздин чыгарылыштарды баарын акырына чейин көрүп, ой пикирге комментарийларды калтырып турсаңыздар, биз сиздер үчүн дайыма ушу кызмат кылабыз туугандар. Ушул бүгүнкү реалдуу бааларды көрсөңүздөр болот. Ал эми бул кисар козулардын, токтулардын баалары 15.500 сомдон кеми бар. Сөз түрдө сүйлөшүп, байланышып көрсөңүздөр болот. Мына ушундай. Эсине байланышка чыгыңыздар. Экран бетинде телефон номеринде WhatsApp дагы бар. Түз байланышка чыксаңыздар дагы болот. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Баасы 15.500 сомдон быйыл жакшы кочкор алып, кисар кочкор алып, куутка кое турган болсоңуздар, жакшы козуларды аласыздар. Биз анда баштадык. Биз анда ошол мал базарды көрсөтүүнү баштай берели. Байланышка чыгып, сөз түрдө көрүңүздөр. 20.600'ge uçturup baktaldı. 53.000 dedi. Urgaç turpoğu men 53.000'ge aldı. Бул Нокат борбордук мал базары туугандар. Ушул жерден чыккан реалдуу бааларды сиздерге билип берейин. Ушул бука канча болду? Канча? 127,5 dedi. Экинчиси мындан да келди. Мындан да келди экинчиси. 127,5 ha? Нокат борбордук мал базары бүгүн 22 август. Реалдуу бааларды сиздерге билип берүүнү баштайын. Базар деңгээлинде гана телефонду кармап турсак, Саттасың беле? Реалдуу бааларды билип коелучу гана. Ооба. Ушу канча болду ака? 3600. Эшек канча болду эшек? 4 кабы бар экен. Сатылабы? Эшек алып. Нерден чыгып керек? Канча болду ушул канча болду? 66 миңге мына таргыл. Эркек турпогу менен 66 миңге алыптыр. Сегиз жарымга алдыңызбы? 8,5 мына шу койду алдым да, Дургач койду. Канча болду шу бука? Кунажын. Таксыр. 40 миң болуптур. Универсал бул. 40 миңге мына шу кунажын алыптыр. Бир аз кыймылдап калган бу дейм. Ana mına koylardı. Burgaçı toktular okşayt. 32'de hoca yaxşı. Kancadan aldınızlar aka? 5,5'dan. Burgaçlarken ha? 15 tane. 5,5'dan aldılardı. Bana çekeyi bana verip. Kancadan aldınız mı kozlardı? Koçkollar.
Qancha qaldı? 3 torpaq. 40 ming bo'lib. Mana shu erkek torpaq keladi. Qancha qaldingiz torpaqda aka? 33 mingga. Erkek torpaq, Qashqa. Yo'lda jiq boshdalar borda kelaversangiz o'shadi. La urg'och torpaqni bilencha olgan, avvalman. Şurada kırmızı atacak. Siz o yaka çıkıp getirdiler. Siz Kaşkaldak'tan Qancha qaldingiz ava? Torpaqda? Kaşkaldak'tan niye çıkıp? 16 ming? 16 ming qaldı. Urg'och torpaqda bu. Örtüden de Türktür. Ava qo'zlar qanchadan keldi? Qancha oldi shu qo'zlar? Boshim gangi qaysi biri so'rashdan bilmay qoldim. Qancha oldi shu? Ha, tug'an. Shuni qancha oldingizlar? 40 mingga. 40 mingga olib turganlar. Qo'chqorlar qancha oldi? 45 ming 4 bosh. 12 ming. Yo'q, 11 ming 250 dan to'ra keldi. Nongaranızda. Qanchadan oldingizlar aka qo'chqorlarni? 28 3 bosh. So'lliklar qancha oldi? 13 mingdan oldi. 13 mingdan oldi. Ko'rdingizlarmi? Yo'q, qo'chqorni qancha oldinglar? Ha? Ayt, ana görüşürüz. $1000 aka. 85. Ava. 84 ming oldin abi. Oho. Ana $1000 qo'chqorni tomosha qilaylikchi. Quvut qaldingiz da va? Metr chiqar ekan bo'yi. Metrden ana balan kötü var. Yuga getir. Mana aka. $1000 qo'chqor ekan. Tuğanlar mına şu yerde bu noqat Borbordoq mal bozorunun sırtı görünüşünü daha gösterip keteyim. Men sizlerge realdy balaарды gösterip жатам. Men бұл жақтағы воротадан bir мына көрдіңіздер бе? Ошол воротадан көрсөттүм, эми бұл жақта чоңурагы бар. Ошол жақтан көбүрөөк малдар чыгат тугандар. Ошол жагын көрсөтүп өтөйүн. Ошол жерде жанында bir жигит турат. Эки та кулунду, эркек кулундар, а? Ооба, эркек тайлар. Канча миңден саттың? 28'den sattım. 28'den sattın. Үйлөнүш керек. Калыңга жетеби ошондо? Yok, aşıp ketет. Ашып кетет, а? Ne kılayın aşkan? Ашканына bir эшек алып кой. Eşek? Rugat. Biz бүгүнкү жылкы базарында сиздерге өтө жакшы кылып көрсөтүп өттүк. Ичинде керектүү нерселердин, маалыматтардын баарын алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү реалдуу ноокат базары бул, мал базары. Yukan 60 ming aldın dedi tuğanlar. Ya bu kança ekan bu mallar aka? Satılağı bu? Kança dedinizler? Ha? Ha yok bile. Bunlar biraz keçelak gelip kaldı da. Biraz mındarak turat okşayım. Bu yer jişe açkandıktan. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Osopga ketdi aka, so'y, vesiga qoldi. Qanchadan? Ha, vesida. Bunaqa. Noshalardan tartayın ha, men realdy bolalarni. Yo'q, shu qancha boshi bu aka? Qancha oldingizlar? 80 ga. 80 ga. Buni ko'rib oldi. Aka, sizniki qancha oldi sizniki?
Qanchaga aldınız aka siz sal maldı? Satmadım. Satalım. Qanchaga keldiler? 69 jarımga. 70 kelse berer elеңiz? Minnet qaracha. Men sizlerge бүгүнкү реалдуу балларды билип атам. Aka бул Qo'chqor ekan ha? Qancha oldu shul? 8 ming? 8800. Qo'z Qo'chqor. Tamam, bu жерде Qo'chqorlar keldi. Qanchadan bo'ldi shular? 11 mingdan. Aka sağım alçı qancha aldınız? 70'ke. 70 ga aldı. Torpaq urgaç ekan ha? Urgaç torpaq mendan 70 ming aldı. Gördünüzlermi? Şu Qo'chqor qancha oldu? Satıldı. Satılmay oldu. Qancha oldu buna şu Qo'chqorlar akalar? 57 oldu 5 al. 5 o 57 ming. 5 baş 57 ming. 11 ming tegereginde oldu. Qanchaga bermediniz aka şu Qo'chqorni? 32 mingga. Tak. Sağım aldı qancha aldınız? 58 ming. Torpoğu erkek ekan da. 58 mingga. Qancha oldu bu la? Qara aka? Qancha? 58 yani. 58 yarım bunысы. Bulçu sizdik aka? Satılmay oldu. Qancha oldu aka uşul? 51 ming. Torpaq urgaç ekan. 51 mingga. Qo'chqor qancha oldu aka? 29. 29 ming oldu buna Qo'chqorni. Realdуу балларды мен сіздерге қолдан келгенше биліп өттім туғандар. Біз эми жыйынтыктадык. Сіздер биздин видеолорду акырына чейин көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө класс басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Башкалар менен бөлүшкөнү да унутпаңыздар. Алдымда мына ушул азыр дагы бир саам алышып келатат. Ошону билебиз дагы. Ушу менен жыйынтыктайбыз туғандар. Assalamu alaikum. Qancha aldınız aka uşun sağım aldı? 70 özü. 70 ming. Hele olalım. Torpaq urgaç ekan. 70 ming kalıp durun al. Kaça değil? 70 kalıp durdu ama. 70 ha. Ya qancha oldu şula ya? Katta mal ekan. Özü ha? 88 yarım. Boz mal ekan 88 yarım. Gördünüzler. Şu menен biz жыйынтыктадык. Бүгүнкү мал базар реалдуу бааларын көрүп өттүңүздөр. Жакшы өзүңүз. Мына ушундай.